Voin February ni somni pariat sang ni somni pakhat pathian ni kha Myanmar tan chuan nirap thak le lungchet thang ni in sipayen thu nei na an pong lak du lova pung khom jinga mi som pariat chuang ka tum ani ba ka mi som thum chuang ka liamani ti UN Human Rights chuan antalang Myanmar media te chuan voin ringot khan mi somni paruk ka lum ni in antalang ve thungani Myanmar unaw te tan chuan kumsang ni somni pakhat February tha hi haduam lo ber ni in February ni khata sipayin thu nei na an pong la ka February thatop nia mitam tak nun na an cha sak le ta ani sipai te hian na tak taka ka hliam an nei dual ba ka an chin riat lo mi engemaw zat an omawangin mi thi zat hi alapung chho mai thei bok UN Human Rights chuan boina sipayin an ka lum te hi Myanmar khopui rang Yangon Doe Mandalay le mundanga mi te an ni a sipai te hian tear gas man du tok mai lowin voi tam tak mi pui khoi zong in silai an met puaka stun grenade an mangbok ti an tar lang media trend khat chuan mi som ni paruk ka lum an ni thu an tar lang be thunga yang kona mi pali ka lum ni in Mandalaya mi pahni an ka pluma bagoa mi pathumin nun na chanin pakokua pakhat Lasia pakhat Molan yane a mi pahni in nun na an chan an ka lum tamber na doya chuan mi panga an ka plumani February som ni paruk khan sipai ho tu ta chuan khongai na hun aliam ta ti a thu chua siamin mi pui ta chu na takin an lo vau khan to a inrin ni khan silai met puak zonga chet tho in tun thla a ni hnung bera mi pui kong zo run pui nei na a an pek thei lo an mi hring pui te nun na za sak hau lovin ral thuam le hriam hrei po keng lo midang te ti na thlau taka an lung oi lo na lan tir tu te chu khongai na le mangai na pian pui ve lo ang maya lang te chuanin an kap ta sia mai ani tukin jing ka ratang khan Myanmar khopui ranga mi pui pung khom te chuan ko ther zau la ya lung oi lo na lan tir tumin kong pui andanga sipai te chuan heng mi te hi nai chilin kong pui an dan na an ti chiat sak nuwa silain an sai zuya hi heng luanga an kan chelai video mu tur a om nual ani ma se sipai ro rel na an du lo zia lan tir na konga tlom tum lo nun tha pa fe chuak mi engemaw zat chu dar an ni nuwa po an pung khom le thina zalen taka tual an le thin na huna pun khom tum ni ma se ngen mu a chan let an ni ta ani yan kun khopuya len dan le ko thler ranga mi pui kong zo in fin khom ho chu police general thuam nen an nodara in cheiwa ma sikul konga kongzo tu te po silai nen no dar an ni chi min dai na sikul zirtir turwal kongzo po tear gas manga beile no dar an ni a tukin jing da riat vel khan kongzo tuma an in hor khom lain police motor aron thleng thuta police te hian tear gas an chelek na sa hle zirtir tu pariat manin an jinga pahni hi mei chia an ni an mei cheman pakhat ambulance mangin phur sonani a munakal BBC palai chuan a muna thlen chuan an lo lak son man to thu le kongpuya thisen abonuaya banduai na tok tu in silai mulaka in ven himna na aman khosiam chap chu silai mu hian ka plang ti asoi an thian pa ka lumani nu loka lung oi lo na lan tir tu te hi ko thler zaw la ya an pung khom le thawa sipayin ol sam taka an nai thei lo nan in hung bing na an siama mitam jok pung khomin an aw rualani mi pui pung khom hi an tam hle a munakal BBC palai chuan a hmalama ka oma nunglama engtia thui nge an pun khom ti ero ka hu phak lo an tam te ani ati ma se thok le khata sipai ron kalin heng pung khom ho te hi an pong ka a an jinga pahni chu a hmuna an boral ngal pakhat chu na takin ka hliam ani bokani vanduai na rap thak a thlen hu hian lung oi lo na lan tir tu te hi pathian ni atan bik chuan an pung khom zui talawani sipai ro rel na du lo awanga kongzo le pun khom hi chol san mai lawin chun zom zel ani dona ama ero chu a cheber don thlen angai tak zel awangin akal tu te chu an hming an address le blood group chuan na le kha pai thep turin ngen an ni
United Nations Human Rights Office chuan voina sipayin poisoi lo mi pui pungkhom jingami an ka lum hi natakademin an thupuang tu Ravena Samdas ani chuan Myanmar mi pui te hian democracy an nei le theina na muan taka pungkhom theina danan neya tharum tho na tel lowa pungkhom te ral thuam ne na be hi International Human Rights chuan apaljam don lowani ati sipai te hian tear gas stun grenade le silai mangin be an bul hnai ina an labi ru ani ati Myanmar chim chak top khopui doya chuan sipai rualin dim doi na nei mi alovin mi pui pungkhom an pong nuaya mi panga an kaplum mi tam tak an kap liambok dam lo phur tu Jambu thiri emergency ambulance thu nei tu jinga pakhat chuan liam hi an tam khop mai mi somthum lai an ni tear gas rubber bullet le silai mutak te an manga hei bang hian hiam po an tam an thi mai lo om mi pasari an ompok ati kongzo an atel ve pakhat chuan mi puita hian police ho silai muka ru ana an char khoma an jinga mi somnga chu an manjui ta ti soin chua an dil sak don ti asoyani nunna chan an omnu po hian mi pui pungkhom te hi an kaldar du chuang lo Mandalay 62 Street a mi puin sitting demonstration an nei lain security force te an ron thleng thuta mi puin kong an lo ping mi pui pungkhom te chu water cannon mangin nasata kaka an ni a an kalson du mai lo awangin silai me pu ani in mi pani in nunna an chan Sun State Lasia Khopuya mi pui tam takin kong an zo a sipai le police strang rualin tear gas manga bayin water cannon mangin tuin an phu na sa lebok an tlan chiat na lama mi thlen khat chu an hliama ma se no dar an ni nu hian an pungkhom le thowa angai te in kong an zo chun zom le ta thawani Kachin State Mitgina Khopuya po mi pui kong zo an no dar na sipayin mi pani an kap hliama journalist pakhat manani journalist si 74 Media TV correspondent ani a police in kongzo te an be live video alola a an man pha ta ani police te hian konga mi pui ong chau ni lowin mi in atlan lu te po zuin an man zela kongzo tu jinga thren khat chuan silai mulaka an himnan tual cherpho an ken hlomani UN chuan Myanmar khopui rang lasio meyik bagole poko kuwa sipai kutura boral an thu an dong ti an tarlang sipai sarkarin human right abo chiat chan let nan Myanmar Australia company pakhat oil le gas song tu outside chuan Myanmar ma an mi le sa te an ko ho vek don ti an puang outside hian February ni khata sipain thu nei na an lak nu khan an na an la chun jom zela ma se sipai le police ten kongzo tu te an ka nun na chan an omtak nu khan in pu chuak tura norna an dong na sa le a an in pu chuak don ta ani February ni khata sipain thu nei na an lak nu khan ramchung mun ranga sipai thu nei na dodala office kai du lo sarkar na thok tam tak anoma health department na thok tu te chu ma ruai tu an ni pagu khopuya health department huaya thok tu te po CDM tia alam toya an soi mai thin civil disobedience movement a hian tam tak antela anjinga mi somriat chuang minglis pu chuakin sarkar ne na thleng ti thu adarawangin health department thok tu te chu man lavin an bibo mek ti mijima chuan tarlang lung oilo na lan tir na atel doctor pakhat aming tarlan du lo chuan PMO civil hospital a rulam specialist Dr. Cho Thurale Pakaku civil hospital a rulam specialist Dr. Cho ngi tuna tepo section 505A mangin thubuai siamsak anni thu asoya andem thu anta lang ti asoibok Pagu hospital a Dr. Thren khat po thubuai siamsak anni bokani nimin February ni somni pasari khan Dr. pakhat ka hlumni in ani hi tun thum movement a Dr. jinga nun na chan masaberani mipuin lung oilo na anlan tir nu a sipain an man zathi chiang taka hriat thei ani ri lova Assistance Association for Political Prisoner Monitoring Group chuan mi zariat somnga chuang man ani to ni in an tarlang February ni somni pasari indrit ni ringot po khan mi zali somsari pakua man anni thu sipai an kol MRTV chuan an tarlanga pathian ni a an mantenen chuan sang chuang fe anni to ngai in rin om sipai ni puyan be mek lai hian Myanmar police thren khat chuan sipai sarkar kalphung chu diklauti in an na an ban sana anjinga hian ta hana zo na thak lal chuanama atel nge
lal chuan oma hi kumsang ni som paruk khan Myanmar sipaya tangin kalemeu police officer athok meka poi soilo mi pui te chunga sipai te che dan le numna hial an la chu du lovin abang ta ani chuan oma chuan ram that na tur le ram rong bol tura police in pe kania poi soilo te man le ti du da hi kalu chan ani lo wangin he thutluk na hi kasiam ta ani ati